күнү бою орозо кармап, түнү бою уктабастан ибадат кылгандын теңине барабар сооп болот экен. Канчалаган уйкудан калып, канчалаган кыйынчылык жегип, орозо кармап, Аллага жакын болуу максатында аткарылган иштердин бардыгы жакшы кулк мүнөздүү инсандын жашоосу менен барабар болот экен. Аллаху акбар. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم أعنا على وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر. الله أكبر كلما هل هلال وأبدر. الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر. الله أكبر عدد ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر. الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم عيدا يعود في كل عام مرتين، نقاهم به من درن الذنوب وطهر، وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر. فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه بأشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصر، وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، وصاحب اللواء والكوثر، نبي نصر بالرعب مسيرة شهر، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما لاح هلال وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن السعيد ليس من أدرك العيد ولبس الجديد، إنما السعيد من اتقى الله فيما يبدي ويعيد، وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد، ونجي من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم الصديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تذكر قول ربك سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد صلوا أرحامكم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عباد الله، تذكروا الأيتام وارحموهم برحمتهم تلين القلوب القاسية. وجاء في الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟
ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا وعاشروهن بالمعروف وأدوا حق الله لهن واعلموا أنهن خلقن من ضلع أعوج. إن أردتم أن تقيموه كونوا على رقابة بتربية بناتكم تربية على نهج النساء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا واختم بالصالحات آجالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبهدي محمد النبي الأمين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حق حمده والشكر له على آلائه ونعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب رحيم عفو كريم يغفر الذنوب ويستر العيوب يجيب الدعوات ويضاعف الحسنات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين والناصح المبين رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته وكثرت حسناته ورفعت درجاته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Жаратқан Аллағым тұтқан оразаларыбызды қабыл қыл. Құдай Таала ушу улуу айда, қасиеттүү айда бардық қылған өзіңдің разылығың үшін жасаған бардық жақсы іштерибизди кемчиликсиз қабыл қыл я Роббал аламин. Алла Таалам өзіңе шүкүрлөр болсын. Өзіңдің жардамың қолдооң менен бардығыбыз оразалардан шығып, мына өзің сыйлық тарата турган, белек бере турган улуу майрам күнүнө ушу аянтта чогулуп атабыз. Ушу улуу күндүн урматы менен аламдагы жандуу жансыз бардык жараткан нерселердин бардыгына Кудайым тынччылык, аманчылык бер, адамзатка ынтымак бер, мусулмандарга күч кубат бер. Ошонун ичинде Кудай Таала ушу алаканга тола тургандай ушу биздин мекенибизге дагы Кудайым тынччылык, аманчылык бер. Алла Таалам бардык мекенибизде жашаган кишилердин, адамдардын күнөөлөрүн кечир. Алла Таалам өзүңдүн мээримиңе ийге кыл. Алла Таалам өзүң колдоп корго. Өзүңдүн жардамыңды, өзүңдүн мээримиңди башыбыздан жамгыр жаагандай жаадыр я Роббал аламин. Алла Таалам ар кандай кырсык балалардан, оору сыркоолордон, табигый кырсыктардан эл жерибизди аман сакта я Роббал аламин. Алла Таалам жалпы элибизге токчулук, молчулук бер, ынтымак бер, бөлүнүп жарылуудан Алла Таалам өзүң сактагын я Роббал аламин. Атадан калган ыйык мекенди Кудайым урпактарга жарык жүз менен өткөрүштү Кудайым насип кыл. Жаман көздүүлөрдүн көзүнөн, сөзүнөн, жаман пикирлүүлөрдүн пикиринен, душмандардын душмандыктарынан, залымдардын зулумдарынан Кудайым алыс кыл я Роббал аламин. Алла Таалам Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына аянттарда өзүңө ибадат кылып жатабыз. Мына ажобуз баш болгон ушу башчыларыбыз да келип отурат. Кудай Таала ушу башчыларыбызга Кудай Таала кайраттуулук, күч кубат, чечкиндүүлүк, адилеттүүлүк бер. Элибизге Кудайым жакшылыктарды жаадырып ортолорубузга ынтымак, каниеттүүлүк бер. Алла Таалам бардыгыбыздын ырыскаларыбызга береке бер. Үйлөрүбүзгө амандык бер. Бала чакаларыбызга бактылуулук бер. Карыяларыбыз дайыма төрүбүздө болуп, үйлөрүбүздө наристе балдардын үнүн, уйну угулуп турушун ар бирибизге насип кыл. Бардык жакшылыктарды Кудайым өзүң жамгыр жаадыргандай жаадырып бер я Роббал аламин. Туранарыбыз ушул жерден кайтканда бардыгыбыз күнөөлөрдөн айрылып, Алла Таалам өзүңдүн рахматыңа ийге болуп, өзүңдүн мээримиңе дуушар болуп, үйлөрүбүзгө жарык жүз менен кайтышты Кудайым насип кыл. Эл жерибизге тынччылык, аманчылык бер. Ыйык Рамазанды коштоштук. Эмки Рамазандарга дагы ушу канча киши ушул жерде алакан жайып дуа кылып отурган болсок, бирибиздин саныбызды да кемитпей, эмки Рамазандарга аман эсен жеткир. Тагдырларыбызга ондогон Рамазандарды тутушту Кудайым насип кыл. Бардыбызга ден соолук бер. Оору сыркоодон, жалдырап ар кимдин көзүн карагандан, ар нерсеге муктаж болгондон өзүң сакта я Роббал аламин. Өзүң колдоп коргоп эки дүйнөнүн бактысын бер. Окулган Кур'ан аяттарынын соопторун пайгамбарыбыз баш болгон бүтүн пайгамбарларга, ушул дүйнөдөн ыйманы менен өтүшкөн жалпы мусулмандарга, ошол менен бирге ушул биздин мекенибизден өтүп кеткен жалпы ата бабаларыбыз, энелерибиз, ким бизден Кур'ан үмүт, дуа үмүттө жаткан болсо, кимге дуа кылышка милдеттүү болсок, бардыгынын арбактарына жеткир. Арбактарын бизден ыраазы кыл, өзүң ыраазы болуп, өзүң бейиштериңе насип кыл. Бардыгыбыздын дуа тилегибизди кабыл кыл. Алла Таалам биз көтөрө албаган сыноолор менен сынаба. Алла Таалам бардыгыбызга ден соолук берип, эки дүйнөнүн бактысын берип, Алла Таалам дайыма жүзүбүздө күлкү, үйүбүздө ырыскы, денибизде сак саламатчылык болушун Кудайым насип кыл. Дуа тилектерибизди кабыл кыл. Орозодон орозого аман эсен жеткир. Алла Таалам эки дүйнөнүн бактысын бер. Ва саллаллаху таала ва саллама аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум. Айтыңыздар кабыл болсун.